Kum kata kejingle kemen ya kejingla ki kena ban pas bha ha ka examine secondary school living certificate jong ka embos kalat kerhong secondary school ka school ba penyat da ka dorbar shnong ha ka katsan tarik ujeli wa rajar arpusau kala penlong ya kejing punkup buram ya ki kena ba pas bha mentau snam nalor ki weipat ki ba pas house nam maladam hakani kesngi ha kejingelang lai don lang uba banti do lang do emily kemokon ro kumukong san ha kejing don lang kinong ilam snong git khot managing committee ki riurang ba kinong hikai ki khna school harangkat ki kmi ki kpa haba ai jingkran kumukong san emily lai kublai ya kabor snong ka pentulu ni ki school da kabor jungkahi bat kumta ulong ba unya kren ba ke school dan yo kejing itu nak sorkan nang ba kinyo kalat jingeran we emily ngani smi lai tiru e kor komputer nang ba ke school dan yo ka Namota kirurong ba kiba lasim kia nudu pansua hamtam ya irma snong berim padengan ibala penwandar ya gani ke school lekat ke trailang kitkhot chung ka school committee bat yo isha kumne kumbolong mata kayeng gani ke school te hapo gani ke school don mano don mapi ki kena school ki banwan la ya kanam kebrom jong gani ke school bat gani ka ba ni khot ban ni penlong kepang ni gani ka ban sam ni gani ka awards ke kusnam ru dei lamba jong pi ki kena school ki ba wana ya kanam kebrom lamba kajing minot kajung pi national debt pat ngasumot pau jesu baki eke ibar khoi kiba niyo isya he kani kala pungko purom be pi kina school pat de lamba kajing simkia jo pi baro kumkin no hikai tenama kata suman ai kajing kublai kerpang nama ta jo pi baro kino hikai kiba la prang ye kajing mut jumper khat kini kina hakaba da sisa kalong ka jingku ku bakhraw nama ta jumi barok kamtam mangi ki wasim ya kam hakmat lengkap ke jing lang ki khot sung ga stu committee nisu nong bangi so jat han badio i ya ka result jong kina school kamtam mangani ka ba ngi i siapa dan iwe ikna iba keteng i indaya ba nospung ibayo ya ka distinction habro khot ki subject but dam kala mga iduna new marks pen yo haga 20 question tik tamis te nama kata idon ne mata tekna idon ne idon dongina jing thakti gop jam kon kene kalam kaduksa song de kene kalam kaduksa nam ta jungi baro ngi sutu chai baki eke baro kadai lamba ka jing tristom jong kino jong pi kino hikai bar ko jugo por de ka jing tristom jong pi ki long kemi ki long pa namar ba ki bobon ki bentang ayo i mangi ki asnong hi borok koi kabakhli nam ta kani ke school pio ya kani ka jing hikai kani ke school thum na dan gano jing sil Hendak ke bapa nongo pateng teng, kit kia dan isnong nama ta ki khon ki ti jung pi, tapi ma pi pat ki khon ki kemi ki pa pat phim ju ai la than ki khon khrekot
talawan ki kun haying am the kun lek mat thlang sneng wa lek thlang masih shwa kata api dengan kata kadi kalau ke jing hikai ka jing sneng ya pi ki me ki pa ki bedon lang hane ra ki kuor ba kham tam kini ki kena school ki badon class 9 kham tam nadu class 8 class 7 class 8 9 stand sobha ai ka por juki bakin yo i kini kalat kalti rekod Islam nang ba kani kan warna sisai kanam prom jong ke school ijot ipe sefino kwa ba school kino wa school na ina shoy ti kata ka mo ong ipi ba ka school jong iba alisan nga kan mau tu por nga ba kani ka school jong pi nang ba kanang kring ki kena kin so it so jan mundai tangka balik terhadap pusra ai bat karong nang bani pernai tenat kena school ki so komen ki so serong ki school jong tiga ju menen ru apor pangapuli ka school apo mau belang ngau nga kadi kadi school jong pi apor bagiat pa inga belada adong ai rong ai ru shwa min puli namang ya bania habang ngak nong mengkemat kelacit ngakwa banwara ai ta ka jingla bang ini akot bor mendai batang ta ki school cepo sar ki bobiang bakidon kita ki facilities ki bobiang hadang ngilung ide ngila ladang imon tengah biar terai lang kumta habia sengap lang habia ajung mot lang ba khnang ba inlong ki bajok nomor ken mau bagi kena ki banang bestat wat ong bagi wan boxer mo ki bobon ki dei nonong kedong yo fisno ba ni dei nonong kedong ngila ni isedon tu jinglong mo haka jing snow nong kedong ken mau ba nanong kedong ki ba mi lu ki nong ilam ki bobon ya hani ko por Shua bangan penkut ya jingkran jong sashit se asung ban ai kublai ya ka school managing committee ya bilang baro na du kena ki pa ki baidon lang ni but haga ju ko por shua bangan shong ong ipi ngadon is surprise gift bangan ai shoki haga ni ko por na tip bangan dei sha ka jingmen toy na benta ka school ko joki but kene ka surprise gift ngaong itu ki kena ki jonga shano bok jong u baba semua wara kitiar napok kali nama nga kami tu iya iru ngatrai pimtip ya kan ya mo kani ka suspend up ndian kata ka suspend menta finsi i kadai ka ai na ka benta ka jing mentoy jong school ka jong pi na ka benta ka jing don kam ngatip bakani kadai hakmat du kat kum ka science and technology hakani ka juk menta ka bedai bangin be ya ka juk start bat ngatip bakani kan dai ka jing mentoy na benta jok hilang paro kita gihap ibarat sedian tiki kelak kwa banyu imo gay kata ka gif dai ha kwa nam kwa na to kani kan long ka jing ya trailang hapreng ki khna school ki kime ki pa inong hikai bat ka managing committee hi bat ngadap kwa banong ipinu por to nang ya chikmat like rohong secondary school trai shitong ngini trailang ngong ipi hakane ka education policy ka bathamai but kabalaya ta iong ba ki khna school ki dei ban lek shaki school ki khna ki ban lek police school kata kada right to education keladan lupa nadu kanusnam hitip nem te kata right to education gong umno criteria guideline nadu kanusnam kinaban lecture school bayo ay jing puli bedai hop banyo ha hadu khatsaw khatsan snam fi don kam ngau fi banyo ya jing puli ka ba kani ka policy ka batmai kalabu na ka benta jongi balik ngau munta kadon ke school ka ba wanra ke sarkar India hapo ka state ka jongi kata ka dei ka EMRS kalong ka GNB iklabia modern residential school kabalabu hakate ka school kalong ba ki khna school ki dei ban lecture school tangba hakate ka school nadu ki uniform hadu ka bam gadi hadu ka pulik puthi umdan kam banlut siniaru
la ai semua bah la bear but la sponsor daga government of India. Kita ki school ki batai hapo state jungi but hapo kari India bro koi. Hapo ke constituency jungi kawan kata koi ke school. Mengenai penbaik ya kani. Kani ke school kani rap nak bentah ki long yeng beduk besok. Mudi kena ki yok ke school na dulu kelas A adu kelas 10. Kelam don kamban siu senior. But kata ke school ong ipi mentang dari penbaik kumlu bantai hang ne hapo ke constituency be jungi. Kandai gajing kerku kamtam nak bentah ki long yeng long sem ki beduk ki bokadu ki badon kam ya gajing nang gajing star. Tentang gini kikintin ki bakandiat sesisian masoban ai kublai lang ipi baro kublai shibun bapila ibet bapila khot yang abani don lang rengkat ala persangkat bala banbe bani don rengkat la poi kapor bobiang kabiang terang biang hat pelat kapor naman nakaliang jong fifi ong bangila ibu pun kut khatar beje tamo penmentan lang khatar shpo biang bah kamdan kalau no bejing affair kendiat ilala ban penbit penbiang IT Polri Palabu. Di ngamdan isu tang ini kentin all the best if hilang baro dan lek ba bat ngit scam bagi tu ki kena ki belayo award mentar sini kan sedon ke jing pen benah haling bagi WhatsApp ki number bo fin call kenang bagan long ke jing pen tip bo fin pha ya ki mark sheet serok jongpi bo fin yo award biang kum baju pelong in sapelong biang mentar benah Julai hang tei hapo jongsha naman matau snam kum banga sotu kat kum ke jingyo jintip bon bai na ki papas ti ki papas baro ki bayo 60% above kinyo ya ka award kata ka award bai mga pio ya ka momento pio ya ka certificate pio ya ka cash award berkepisan bat kum ju kat ni ka certificate pat kandai kasaki na benta jong pi apply jam. Dikini kitiar kilapoi